体验我们东北人的年味儿，热热乎乎的年味儿。东北传统的元宵，来嘟噜起来 ！OK， 嘟噜起来，好，嘟噜好，来吃元宵了。卖汤圆，卖汤圆，小小的汤圆满又圆，一碗汤圆满又满，饭碗天涯方正剪纸古朴纯美，流派纷呈。它既融合中国东北剪纸的淳朴豪放，同时又兼具中原剪纸的细致和流畅。云间凤冠也是很高贵的一种装饰。Би энэ студид ирж байгаа нэвтрүүлэгт оролцохоос өмнө яг хятадд цаасаа хайчгэр бол байдгийг мэднэ. Ийм бүр хувцас болгож өмсдгийг бол яг анх удаа энд ирээд харлаа. Тийм тэглгүй яхаа мэдээж Азийн бас цөөн улсад цагаан сарын баярыг тэмдэглэдэг. Манай Монголч ч гэсэн цагаан сарыг тэмдэглэдэг. Ялгааны хувьд гэвэл мэдээж нэг үндэстэн хоорондоо ялгаатай учраас тэмдэглэх ёс заншил нь бас хоорондоо тодорхой хэмжээний ялгаатай. Гэхдээ аль аль нь нөгөө хаврын шин сарыг өгтөж тэмдэглэхээр яг ижилхэн гэж бодож байна. 我们的麦秸画就是用咱们黑龙江省黑土地上产的小麦进行消毒、浸泡、染色，用剪子把它豁开，再用我们自制的工具呢把它刮平，再把它做成麦秸纸，就开始制作各种内容的麦秸画。被咱们国家定为国礼，送给国际友人，我觉得呢，这是我们最大的荣幸，也是最大的开心。 这个是他做的，我的是这样的，好难。唐画起源于明代，距今约有500-600年的历史了。独立完成，独立完成。làm cái này một cái giật thấp đấy, Mình慢点。哎，好。wow. 哎。 Thì ở đây nhờ sư phụ đã chỉ một chữ đức. Thì đức trong từ đức hạnh là chỉ những cái phẩm chất tốt nhất trong mỗi con người chúng ta, là những cái phẩm chất trung thực, đức tính. Thì ở đây chúng tôi chọn chữ đức để thể hiện những cái phẩm giá tốt nhất trong mỗi con người. 把这个蛇跟中国的传统这个福字结合起来。啊，还有个这是福字。 ชอบตรงที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะกลับไปที่บ้านเพื่อร่วมทานข้าวก็มองให้เห็นถึงเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมากๆค่ะก็ชื่นชมตรงนี้ वासन महोत्सव काफ़ी सिमिलर थिंग्स और देखी त्यौहार को लेके इंडिया और चाइना में न्यू ईयर के कुछ दिन पहले डेकोरेशन का वगैरह करते घर को शुभ बनाने के लिए ताकि नई ऊर्जा और स्नेह भरा नया साल अपने परिवारजनों के साथ बिता सके। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में भाग लेके क्योंकि कल्चर सिमिलर था तो एक अपनापन सा लगा, घर जैसा लगा। मलाई चाहिँ चाउचो बनाउने जुन परम्परा छ त्यो एकदम मनपर्छ किनभने चाउचो चाहिँ नेपालको मोमो जस्तै हुने कारणले गर्दा चाइनामा पनि हाम्रो नेपाल जस्तै ठुलो मान्छेले सानो मान्छेलाई चाहिँ भोङपाओ दिने चलन छ। यो चाहिँ नेपाल जस्तै भएको कारणले गर्दा अवश्य पनि हाम्रो नेपालमा पनि चिन जस्तै एउटा चाड मनाइन्छ। यो चाहिँ 15 दिनसम्म मनाउने चलन छ, त्यो चाहिँ दशैं हो। So sa Pilipinas,
ano lang naman, either we eat out ng masarap or yung tatay ko magluluto ng maraming masarap sa bahay. It was, I remember it was extremely traffic. So, ang daming nagpunta sa Binondo, tapos may mga tao pa nga na nasa bubong, tapos nagbabato daw ng something. I don't know. Tapos like, may mga tikoy nga out in the street, so that's how they celebrated. And also the lion dance and the dragon dance. It's like every establishment is doing that.